با پورگی салом бародарони азиз, мо дар Чилдихтармон дар назди меҳмонхонаш ҳастем. Меҳмонхонаш бинем 1 2 3 4 5 ошёнай ба дараҷаи олиш сохтагиай маълумай дараша надидем бародаро. Агар имконият боша дараша медурем мози камрои шумо мебинем. Ина бинем тамошо кунем. Ана имконият боша албатта дар омада тамошо мекунем ва ҳар он чизе ки дар дарунай бо наварбардорӣ мекунем. Шумо бинем Чилдихтарона ба пурагӣ болотар мебурем, ай наздикӣ ва атрофашро ба навор мегирем. Ина бародарони азиз, салом ба ҳамаи шумо. Чӣ хеле ки мо ваъда додем дарунаш дар омада наварбардорӣ мекунем, шумо дар нишон метиҳем. Дар ҳақиқат оли тамир рафтест, мана ҷои ресепшнаш ва боло баромаданаш лестницаш ина тамошо кунед дӯстони ман. Ина дарунаш ба тамоми санъаташ бо лифт дора, ба 5 этажа лифт дора. Ина бародаро чӣ хеле ки дестем лифт дора. Иҷа ошхонаша ина оз медурем, ошхонаша бо мебинем дӯстони ман. Бо мо бошед. Ина чунин ҷойҳоро албатта дар канали мо бисёртар дида мешавад. Аз ошхона бо метавонед ки ба берун атрофро ба пурагӣ бибинед. Дар ҳолати бегоҳӣ, дар бегоҳӣ метавонед дар вақти салқин дар ошхона нишаста берун тамошо кунед. Ана канали мо дар хизмати шумо дӯстони ман. Саломат бошед. Мегум дуюм этаж бурем созали. Оҳо, ина бародаро меҳмоно барои шумо омода сохтем. Ҳамаи меҳмонхона барои мо шумо кардаги аст ки мо гарчи аз тобеи марказ ҳам бошем, бояд дар инҷо омада ба ҳазур истироҳат кунем. Ё ки аз марказ бошем ба ин ҷойҳое ки меем природаш гап нест. Ина бародарон вақте ки боло мебурӯем тамошо кунем бо диққат. Ина дар дуюм ошёна. Аз инҷо метавонем ба пурагӣ Чилдихтарона тамошо кунем. Снимат омада аз дуюм этаж ба ҳазур дар ҳолате ки боду ҳаво камтар хунак бошад, борон бошад, аз ҳамин ҷо ба пурагӣ тамошо мекунем. Агар чорум панҷум ошёна да бошем ки тамоми атроф барои шумо тайёр аст. Гуфтан ки комнатош тайёр аст. Куб ё комнатоша бинем. Не дӯстони азиз, тамошо кунем. Комнатош тайёр ана, неки маҳкама. Ина дӯстони ман тамошо кунем. Боло мебурем ки ҳол боло тайёр нест. Ина дуюм ошёнаш бародаро. Дуюми гасница шуд тамошо кунем. Бародарони азиз, барои мирзоҷон, барои меҳмоное ки ба ин чорчашма омадаем, Чилдихтарон ҳастанд. Чилдихтарон бародарони азиз омадани ҳастанд. барои мо имконият додам ки мо ҳамин комнатое ки барои шумо омода кардагам ҳаморо ба шумо нишон диҳем дӯстони азиз. дуюм ошона даем. Мана чӣ ки дестем ози хонаи 10ро мекушоям ва дар омада ба пурагӣ тамошо мекунем. атрофша шумо ба шумо нишон додам дӯстони азиз. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. бародарони азиз, ина медурем яке аз комнатош. Ина дарини меҳмонхона барои шумо дӯстони азиз. Ана бинед ҷои нишаст дорад. ин аллакай рақами 10, ҳуҷраи 10 ҳай. чӣ хел кардагиам барои шумо дӯстони ман. телевизор дора, база дора, пулт, мулт, обогреватель. Ана ба баъдан буд айҷа ба ҳазур. ҳар як комната шумо метавонед ки атрофа бинед. дар треза пластикӣ. Мана дӯстони ман. ба ғайр дар треза пластикӣ барои комфорти шумо, барои истироҳат кардани шумо диван гузошта шудааст. ва ҳозир боз комнаташа мебинем, ҷое ки мардум хоб мекунад, ҷа спальня. Дидед ёро? Ина бародаро спальняш. Ина тамошо кунем ба ҳазур. ҳозир мебинем ки чӣ хела диванаш состояниш. Ина бародаро тамошо кунед хитон. мо барои шумо мақсад мекушем. як тане, ду тане. Ина бародаро. Диден? Анами ҳамаш ба хотири шумо ки шумо ҳам ҷабин. ҳамчун меҳмон истироҳат кунед. Куб қав. Ира қав. Дидем дорам. Ира қав. Мамаҷон
این هاز ما یک بخشش دیو یک برای سنجش یا بسم الله درست میکشیم ساعت فریزه دو میره این کاملا که مجازی نکنیم ای صبح 6-8 ساعت میتونه اینجا برای دیدنش تماشا کردن بود هوا بهترین است از اینجا اطراف چلختان با حضور میبینیم و این طرف شگر بینیم وقتی که شام میشود شما خوب رفتن در نوکرم بوده شما خیلی اوینا برای سمینی وقتی که اومدیم سمین اومدیم در اینجا خیلی میشنن دخترها زمان کن میشنن چون شما میکنن یا که شما ساعت هم میتونیم چوزکک میم در اینجا تلویزور موندگی است باز قطعی و حضور انتن چشکرگی بینیم که کار میکنم بونم این که تلویزور هم خیلی موندگی است یاد رو ایسم با مثل سویاز هست 100% سویاز بود هوای خونه هم سوزه کندیسیونر داره розетка داره این طولو و تمشو میکنیم و حضور در جای سپنی جایی که خواه میکنیم تلویزور موندگی جایی که میشینیم در اونجا تلویزور موندگی بیایم بردارو اینجا میبینیم برای ما بسیارتر در مهمانخانه چی لازم است شما میدونید برای ما اساس چی هستن برای ما واننا و توالت که در حقیقت بسیار آدما تمام همین ملت هم آشخانه باشد یا چایخانه باشد یا مهمانخانه فقط از واننا و توالت بهاگذاری میکنن و از مهمانخانه اینا بیایم برادرها هستن 100% کار میکنن Desem, Koyun bolu. Boş kornetler var. Bu sekans. Bunlar bana. O yüzden bu bana. Bunlar mı kardeş? Bu da. Maşallah. O kolu kardeşler. Telmex dolan. Telmex'e 80 metre, rakipten 80 metre. Ve hazır şunlar var. Varım yarasına. با وانی داره برای دستشویی و شامپون صابون همه چی قاعده‌ایشه انا چیل دخترون دا بیم برادرها ان شاء الله که تو اومدن شما را باز کنم تعمیر خوبتر نستر میشود انا اینجا جای نشست این فقط در درون خونه است نه نمبر در داخل میشود نمبر در داخل میشود نمره سمینی داریم با باید نمره از میشینم دارم اینجا میشینیم بوداتون یا گوش عادی بهترین است ما اویلری اومدگیم راست دیگه کن حسابی که برادر ما در همین اون موقع زندگی میکنم ما اینجا آمده نتونستیم اینکه این برادر خفه نشود گفته انشالله دو سالهای آینده در سالهای آینده خدا خواهد ما البته از این جایها استفاده میبریم خدا خواهد استفاده میبریم تو که در حقیقت وقتی در یک سیل سیاه میاییم مثلا یک کس ناراحت نکنیم خونه یک کس رفته باید نکنیم میستیم اینجا در میان میستیم سمینی کودکو و حضور در اینجا بازی میکنن و استراحت میکنن ما هم همچنین بعد هم برآمده از اینجا میتونیم که با بلوز میریم بلو رو نشان میدیم اطراف همین مهمانخانه چی داره کجا بو بعد از مهمانخانه ایستادن به کجا رفتن ممکنه در این بلو از اینجا دیده میشود نه که ما از نزدیک رفتن نشان میدیم شما بیا رفتیم این دو برادرها روزی که اومدن دیگه شدن اول سمینی است بود ایشان سمینی یا اینا برادرم نزدیک همین بود البته ما حس کردیم که همین حجره در حقیقت گرمه چون اباگریوات موندگیم این اشکالی که دیدین در اونجا اینجا هم بود اسپانی و خونه خیلی شد هستم بازی درک شدگی بود البته ما شما میشنیدیم که کاندیسیونر هم که کجا شده در تلویزیون اینا برادرها از اینجا سرازا بیرون دیده میشود که ما خود کنجاسی چلخترونه با حضور میبینیم خیلی خونه دارم ما اینجا سویت میمونه اینا میمونه یوموری دارم اینا نمیمونه ایوزا تو لیمیت دارم تو 5 سهارا
ҳай шумо дар оянда фикр мекунем ки хеле намешавад شما دوژو کالم داریم که 50 کیلووات همه همه تعمیر میکنه همه بکار میکنه بهترین اینجا تلویزیون در هر یک کامناتون هم تلویزیون است بسیار نمیمونم هیچ وقت نه هیچطوری کار کننده آبی کار همه فایده صف ریزه هم باشه اینجاش هم بانیا و توالت عدل نه در همه مثال حجره هست نه چون که در همه خارج کشور ما در نور گرفتگیم شما عربستان عربستان سعودی در چخیلی که هست در همین جمع یکم کامودی دیده نمیشه این برادرها حقیقت بهترین باز اینجا نشون میده انا برادر میگم که در نقطه تفاوت اینا ما دیده استودن در اینجا شفانی راست شکاف هست که در اینجا واقعا گوشتگی هستن واقعا گوشتگی هم ساچوکایی که برای شما بانیا نباز میشه واقعا گوشتگی هم در اینجا با وقتی که شما اویلایی اومدیم برای شما الویدا پروستین میتونم الویدا هم همین چیز کامفورت لوکس یا برای یک نفر نه پیش از در اومدن برادران عزیز فراموش نکنید که در اینجا خوب شرافت موندگی خوبشتون ازش میکنیم از حساب همین تاپچکویی که در پای ما از دیده استادیم برادران این از حساب همین میهمان خونه است اینجا علاقه دوک است دو نفر اینجا سیمنی نیست علاقه میتونه که دوک از کار اومده است دوستان مثل برادرها تماشا اومدن از همین حساب میتونیم که از همین کامنات ها استفاده بریم این کامنات ها هم از هیچی کمی نداره حاضر اطرافش رو میبینیم تعمیر رفته ایستاده است این طرف کوه پریروده است این برادرها این پریروده از طرف کم تا نگاه کنید چل دختران شاید که تو اطراف مهمون خونه تعمیر رفته ایستاده است کامنات ها واقعا تیارم برای مهمونو قبول میکنین این برادرو این وان توالت شد ما با شما نشون میدم این وان توالت الویدا خشبو انا سفره تیار اوینا تمام چیزی که شما در کار است این برادرو ترمیکس توالت کنترلو اومدن برادرها برای شما این اینجا شفانیرو و اینجا جوی باید چی موندم بهترین با ما خیلی محفوظ شد دارین کامنات هایی که حوض میسو مهمون قبول کنید هست یا؟ های اوکی همین پروژه که از دیدیم همون خیلی سیمنی و دو نفره برادران عزیز نگفتنم که در اینجا نه تنها یک آشیانه مهمان خانه است بلکه در اینجا با دو آشیانه هست که علاقه آماده است که شما را در اینجا شنونن قبول کنن انا بیایید علاقه میتونید 44 چشمه به تشویش بیایید در اینجا مهمان خانه به تشویش از حساب حکومت همین ناحیه حکومت شهر دوشنبه حکومت تاجیکستان همین ساخته شدن و تازه تعمیر رفته شدن اما علاقه وزیده برای شما پیشکی یک دو حجره تیار کردگان که مهمانان را قبول کنند در نزد همه چلدختران کوه چلدختران برادرها علاقه اینجا تیار است برای مهمان قبول کردم خیلی میدونیم با شرط شرایطی در آنجا با شما نشون میدیم واسه علاقه نو سرشیده است که مهمان قبول کرده ایستادن اینا برادرها میدونیم کامنات های اینجاش هم با پورگی میبینیم با ما باشید ما در چلدختران در مهمان خونه چلدختران هستیم و در آن میداریم و جورایی که آمادن تیار هستند که مهمون را قبول کنم با شما نشون میتونیم برادران عزیز اینجا سر میشه یک ماشین دادیم این بهترین علاقه درونش ببینید برادرها علاقه انا دروشکه سرخ پرتفتگی برای شما را انتظار هستم انا درونش تماشا کنید
اینجا کухниشه столовия туалет. اینجا ай Инҷа зали калон ва отанҳо ремонт اینا برادرها ببینید در اینجا калони туюна. تویونا میتونید که در اینجا اومدن میدوی میستیتونا قطعی تویتون بگذارونه جشنی تویونا اینا برادرها تمام کسا نیست گمه تعمیر هسته جوی هستش ندارم و برادرها با پورگی نشون دادیم که در حقیقت همین هست همین ساعت تعمیر رفته است با پورگی من ببینید تعمیرش و چگونه تعمیر کرده شده است ремонтош ма тамошо кунем бародаро ки ва сифати баланд ин ҳамроҳи мо бо ин бародаро омадаям ҳаминҷа ба пурагӣ нишон дода истодам то ки ин зали круглый стол мегӯям инҷара ягон ҷои рафиқон дӯстон қатъӣ метавонем ки алоҳида нишаста суҳбат кунем дар инҷо اینا برابر این اینجا هم خیلی اویلوی میتونن یا که اولودن بیاین در اینجا استراحت کنن معرکه‌شون رو بگذارن در اینجا نشسته و خوراک یا مصلحتاشون کنن باز من بردار نمیدیز боло ро тамошо кунем албатта дар инҷо тамоми намуди европейский ремонтҳо истифода бурда шудааст ин меҳмонхона ба кадом стил сохта шудааст ҷашни беҳтарин аст инҷо бародаро бело мегӯем мебинем عزیز میبریم با دوی ماشیونا چخیلی که گفتن طولا تعمیر رفته ایستاده است اما ما تعمیری درون را نشون میدیم و کمونت هایی که مهمون را قبول میکنن نشون دادنی هستیم کی باشه و طلبات جهانی جوابگو است این برای با فکرم که برای ما بدست نمیجا برای مهمونو اینا برادرها سپانی را نشونتون میدیم خیلی قبک دوستان عزیز خیلی که گفتیم بعضی از آدم ها میخوان که با پورگی استراحت کنن در میان کتیولشون و بهترین یکی از بهترین نمرها انتخاب کردن همین نمره و از این در بهترش هم هست نه که برای ما و شما فکر میکنم که دستاتش نه همین نمره که شما دیدید بهترین نمره است شاید که شما دیدید همه طرفها برای ما و شما اومده ساختگیان که اویلوی زن شوهر عروس میتونن بیا در اینجا استراحت کنم اینجا ترکیه با اینجا تو میتونم بسم الله من اولی مدام هستم اوکی برادران عزیز چخیلی که ما گفتیم برای اویلوی این بهترین است بهترین نمر است که ما با شما نشون میتیم پیشتر بیرون اسپانیش مگر اسپانیش در اینجا شفانر موندگی شفانر موندگی انا چخیلی که شما دیدید بهترین شفانر در اینجا گذاشته شده است برای ما و شما دوستان عزیز شامل برای لباس سر لباس در اینجا علاقه هر اون چیزی که برای شما لازم است تیار کردیم از اساسش چه برای ما ساچوک دیدین ساچوکایی که ما برای همون درآمدن علاقه تیار از اینجا یک تنه برای یک اویله 4-5 تا با دفعه کنیم اینجا شما موندگی برای شما که یک ما بوده در اینجا نشستیم یونبوش برای یونبوش کردن بولیش برای یونبوش کردن این سپالنیشه در بین دو سپالنیش در این طرف بوش کفچاوکه موندگی
برای در حالی که شما خوب رفتن میتونید کاندیسیونر از کاندیسیونر استفاده برید و از تلویزیونی که رو پروتون استفاده برید. بعدا باز این برای چی است؟ برای اون است که تلفنتون رو میتونید در نزدیکیتون سحر صبح سحر شده است شما باید نهاری کنین. در اینجا میتونید از این شیرینی هایی که در اینجا گذاشته شده است از این استفاده برید و سچاپ کوکونات обогреватель همه وقت هست پیچکو. انا دوستان عزیز میگذاریم با این طرف حجره. در اینجا وقتی که شما با اویلاتون میرین البته زنکون من میبینم خود رو آرایش دادم. در اینجا نشسته خود رو در مرز این اویلا آرایش میتونم. بعدا چیزی که ما قید کردیم برای هر یک فردی که مثلا در مهمونی میآید برای هر یک مهمون اساس спальня و توالت و بانیا. اینا برادران در اینجا با علایده برای پوچه برای پو کردن سچاپ موندگی بعد از همون برآمدن البته پوچه‌تون هم خود میکنین. اینجا باز یک سچاپ دیگه گذاشته شده است. تگینده باز سچاپ هست обогреватель. انا این طرف ببینید دوستان عزیز که ما آدمای کارگر ساعت خیسیم باید رنگ روی خودمون رو آرایش کنیم. ما زنگ نیستیم که نزد آینه نشینیم. ما برای ما بسیارتر حمام ده آماده ساختگی هر روز که در اینجا دیده ایستادیم برای مرد است. برای مرد نه برای سر ریش تازه کردن یا پریچوسکا زدن. انا بعدا انا خیلی این برادرها در هر یک خونه هست. در یک خونه هست یک تنه دو تا. اینجا میتونه که برای پروندن برای تورات کردن گذاشته شده است که میتونید بکنید تورات کنید و در اینجا میتونه که مخصوصا کنید. انا برای اون گرم استفاده بودن در اینجا ترمیکسوی کلام گذاشته شده است که خیلی ترمیکسوی کلام و پرقوت هستند. دوستان عزیز در اینجا ما بسیارتر اهمیت دادم با تازگی رعایت کردن که هم در اینجا سچاپ هست و هم در اینجا می‌بینید هم در وقتی که شما روش خشم نمیگیریم با این سچاپ‌هایی که در اطراف موندگی شما توزیع نمیکنید. از این طرف میتونید که شما باکوی خودتون مثال ببینید تریتوری وایتون دو آینه گذاشته شده است. می‌بینید سلامت باشین برادران عزیز. اکنون می‌رویم با بیرون بهترین خیلی خوب تشکر زیاد ما خیلی می‌نادر هستیم که برای ما امکانیت دادن که همین درآمد با پورگی به شما نشون دهیم. اینا برادران برای دوی ماشینا برآمدن فراموش نکنید که اینا لیفت هم هست. شما مانا لیفت و لیسنس هم استفاده برید. مانا برادران عزیز دوستان عزیز اینا دویم حجره دم می‌درویم. برادران عزیز دوستان من این از اینجا دیده می‌شود که سر می‌شود از حمام. برای حمام کردن برای شما آلودگی دو تا خلط گذاشتم و دوش آب گرم کنک توالت و جای ریش فرش گرفتم. دوستانی ما در حقیقت سپانیش ما با شما نشون میدیم. این کامنتایی که ما با شما نشون میدیم سیمینی یا برای زن شوهر برای میدوی میسیت برای میدوی میسیت گذراندن میتونید که با همین چلدختران بیاین. یا کس شما رو آزار نمیتید نه از این طرف میتونید من اطراف تماشا کنید. همه جا کاندیسیونر داره. من پولتی کاندیسیونرش برادران عزیز هر اون چیزی که هست ما همون چیزا با شما نشون میدیم نه کم نه زیاد. انا خونه حجره را ببینیم با پورگی. خیلی نگهبان تماشا دوستانی من بهترین انا تلویزیونشون استولی که چموت باید سحر خسته چوی نوشین. البته اومده است میتونین که زنگ نام انتخاب کنید و اومده دم بگیرین در اینجا. برادران عزیز در حقیقت مشغول شید با ما. خیلی اومده استراحت کردن با همراه زوجه خودتون. ای همه بهترینش با فکرم در همین پریرودا هم پریرودا و هم این خیلی کامفورت بود دوینوی удовольствие میگن هم خیلی دوینوی удовольствие شما میتونید از همینجا گیرین. برادران عزیز نگفتن همونیم که اگر شما اویلایی باشید
фақат барои як чой хӯрдан стол мондагӣ дар комната дар ҳуҷра ва барои бапурагӣ шумо нишаста чойхӯрӣ кардани шумо алоҳида дар инҷо алоҳида ҳуҷрае тайёр кардагиам ки шумо ҳамроҳи дӯстотон ва завҷаҳтон метавонед ки як авлод омада дар инҷо чойнӯшӣ намоед, яъне семени. Дӯстони азиз, дар инҷо мана столе ки гузошта шудааст барои шумо, барои меҳмонои шумо ва дар инҷо метавонед хелш табори худро даъват намоед, нишаста ба ҳазору чой хӯред, аз телевизор истифода баред ва дар инҷо боз алоҳида барои шаҳру арӯс ва барои бародароне ки дар инҷо ҳам сайёҳ мекунанд ва ҳам истироҳат мекунанд, дар инҷо мана хеле столо гузошта шудааст. Дар инҷо на танҳо шаҳру арӯс, балки шумо метавонед аз ин ҷойҳо истифода баред. мана бародаро ба пурагӣ як дарунаша ва атрофашро аз дарун ба шумо нишон метиҳем. дӯстони ман, шириниҳо метавонед истифода баред ва аз даруни ҳамаи чойхона беруна чилдухтарона ба пурагӣ метавонед тамошо кунед ва атрофи инҷам аз дарахтҳои арча гузошта шудааст ки дар оянда инҷа ба фикрам ки сабза дар баҳор хеле сабза зиёд мешава ва атрофи ҳамаи меҳмонхонара ҳозир мо рафта боз ба шумо нишон метиҳем. дӯстони ман, аз берун дар инҷо боз хай ҳозир рафта бо аз наздик не ки аз инҷо хеле хуб намоён ҳастанд, бо аз наздиктар мерем ба шумо нишон метиҳем ки дар инҷо боз нафароне ки дар ҳуҷраи боланаднишона зиндагӣ намекунанд, аз инҳо метавонанд истифода баранд. хонаи че кадом намуд шай? хатлонӣ, хуҷандӣ, бадахшонӣ, тамоми намудаш бигем ҳаст. ҳар минтақаро дар назар гирифта дар инҷо алоҳида хона кардем. ояш чи аст? мерем иншоаллоҳ. дӯстони азиз, ин қадар роҳи омадани мо барои нишон додани тамоми ҷаҳон аст. шумо ба ҳамин хотир дӯстони ман ин наворо ба дигарҳо паҳн кунем, то ки дигарҳо бубинанд, бохабар шаванд ба тоҷикистони мо ҳамчун саёҳатгар, ҳамчун як турист омада дар ин ҷо истироҳат кунанд ва атрофи тоҷикистонро ба дигарҳо муаррифӣ намоянд. ҳаминҷа атрофша, дизайнерша, ремонтша дида аллакай як кайфият пайдо мешавад, як эҳсосот пайдо мешавад, як хушҳолӣ пайдо мешавад ки дар тоҷикистон дар байни кӯҳҳо ин хел бино сохта шудааст, ин хел ҷои истироҳатӣ кушода шудааст ва дар назди чилдухтарон аст. азиз, гуфта намонад ки поён ошёна, яъне падзем мегем, поён ошёна, падвал якум ошёна. дар хориҷи кишвар мегӯянд ки фло баъд ван фло, флош ҳамин якум ошёнае ки поёни як ошёнадай падвалаш ба шумо нишон метиҳем. дӯстони азиз, ки дар инҷо ба пурагӣ бассейн, яъне барои истироҳат кардани шумо ҳавз ташкил кардагиам, сауна ва бассейн. ҳозир нишон метиҳем бародаро, ин саунашай, бассейншай, бо дар инҷо сауна ҳам ҳастай. ҳама ино дар поёношхонаи ҳамин меҳмонхона аст. дар инҷо ман аз ҷои нишаст суҳбат кардам ва инҷо бо саунашам будааст бародаро. ҳозир дар омада нишон метиҳем ба шумо. ёки свет дора. ина дӯстони ман, дар инҷо сухой пар мегӯянд. сухой пар аст ки аз чӣ иборат аст? дар ин дарон чизе ки шумо десен аллакай температура нишон дода мешавад. мана дӯстони ман, дар инҷо ҳама чӣ муҳофизат карда шудааст, бе ташвиш. ина печкаи сангиам гузошта шудааст, атрофаш ҳамаша чӣ хел зебо аст. ин мокрия, сухой аст. боз дорад дар ин тарафаш мокри фарш. ҳаминҷа нишон метавад чӣ қадар аллакай градусаш гарму хунукӣ ҳаст. ин мокри пар мегӯянд, аз боло атрофаш пар меброяд. шумо дар инҷо ба ҳазор нишон. дӯстони ман, истироҳат карданӣ ҳастем. бием дар чилдухтарон шаҳри муъминобод истироҳат кунем. аз ҳамин ҳамомҳо истифода барем. дӯстони ман, ҳамин поёна то ҳамаи нолум этаж мегем.
то ҳамин бадала лифт ҳаст. ман чӣ қадр дидесем бардорини азиз, тамоми зебогӣ хушругии базебира барои шумо карда шудааст. дӯстони азиз, мегзарем ба атрофи меҳмонхона ки аз пеш қафо дида намешавад. мо ба қафо мерем. атрофша ба пурагӣ наварбардорӣ мекунем. шумо да нишон метавем. ин бардаре ки дар ин ҷо моро нишон дода истааст дар бораи ҳамин ҳуҷраҳо, дар бораи ҳамин хонаҳо, дар бораи ҳамин 44 чашмо, ҳамин беседко албатта моро дӯстони ман ҳолиам тамир рафта истодааст. ин хонае ки дидем ҳозир дарунаша даромада мебинем. бо бародар ба пурагӣ нишон метавам. амо ин хонаи хатлониё, мардуми кӯло. салому алайкум. ина бародаро ба пурагӣ беман даром ки ина ба пурагӣ. дар ҳақиқат хонаи мо ҳамхелӣ дошт. вақте дар клуб зиндагӣ мекунем ҳамхелӣ дошт ва ҳамхелӣ сар форма ҷилакҳо мо доштем. ин хона барои намоиш нест дӯстони ман. ин хона барои зиндагонӣ кардан аст. хай боз ҳозир як бори дига мепурсем, аниқаша ки барои зиндагонӣ кардан аст ё ки барои намоиш аст. дӯстони азиз, хонаи клубро маҳкам кардем. мардуми клуб дар Чилдихтарон барои шумо ҷо ҳуҷра ва намоиш хонаи шуморо дар ин яке аз хонаҳои шуморо дар ин ҷо соз кардагиам. биёин боз як хонаи дига омода сохтааст ки тамир рафта истодааст ва мегзарем боз ба дигараш. дар ин ҷо чанд та ҳамки хона ҷанди ҳастанд. ин хоно барои намоиш аст ё ки барои истифодаи мардум? ойна бадахшонӣ аз тимҳо иборат аст. бисёртар. ина дӯстони ман, салом ба мардуми Бадахшон. ина мо дар ҳуҷраи, яъне хонаи бадахшониё дар омадем ки чӣ гуна аст ин хона. бисёр одамҳо, бале, бисёр одамҳо помир рафтагӣ нестанд аз ҳисоби дур будани ҷошон ва хонашон намедонад чӣ хела. бародаро, ҳар хел фикрро мекунед шумо, мана хонаи бадахшониё ана мехела. зинда бошед бародаро. ина бинед дӯстони ман. иншоалло ки бо вақт шед мо ба Бадахшон мерем, ба Хоруғ мерем, ҳама ҷоро наварбардорӣ карда ба шумо нишон метавем. ин хона ҳама барои истифода бурдан аст, на ин ки барои намоиш. ина хонаи помирёб аст. аз ин ҷо гуфта мешавад ки чоршанбе. салому алайкум. ина хонаи шумо дар Чилдихтарон. чоршанбе яке аз бародарои мо мебошад ки аз худи помир мешавад. ина на танҳо худи чоршанбе, балки тамоми бародарони помир. дар назди меҳмонхона боз як бинои дигар аста ки ҳозир ба мо маълумот мекунем дар бораи ин бино ва ин беседкои ки дар ин ҷо шудааст. ин сангои табиӣ аст. бародарони азиз, дар омада тамошо мекунем. пеш аз дар омадан албатта пӯяфзадотона бояд. ин беседкаи шабнишинӣ ая ба фикрам. барои истироҳат кардан. тамоми санъат шикати. меҳмонхонаи Чилдихтарон. бардорини азиз, аз ҳар тарафе ки шумо дар ин ҷо, дар куҷое ки шиштагӣ набошед, аз ин ҷо беруна дида мешавад. ва дар ҳолати авто буда метавонем ки бо штороша мах. ина дӯстони ман, шумо бо диққат тамошо кунем, мо наварбардорӣ мекунем барои шумо дӯстон азиз ки ба пурагӣ бинем ки аз ин ҷойҳои хушрӯ, ҷойҳои ина дӯстони азиз, аз ин ҷо метавонед нишаста ба атроф гаред. дайро аз ин ҷо дида мешавад. ба ҳазор аз телевизорам истифода баред. дар ҳолати истироҳат кардан аз телевизор истифода баред.
خیلی شوم زیبا. حتی میتونین که از همین پیچکایی که کمینش میگن نه کمینی پیچکا استفاده برین. در اینجا علاوه کردن ممکن است برقرار. اگر شوق و هوس زیاد داشته باشین میتونین در اینجا نشسته مایده دارو این بینایی که مهموناش وقتی که شما منطقه اومدن توالت بانیش هم هست و این منطقه اومدن البته همراه برادران دوستو همکورسو که اومدن در اینجا همه کسا میشینن از این بیسیدکا استفاده میبرید. شما وقتی که مهمون شدین همه اینجا برای شما در خدمت شما است. از همین تریتوریا با پورگی میتونید استفاده برای برادران. دوستانی من اطراف اینجا نگاه که این открытый میشه уже دایی برادران مو открытый کردیم اینا آوردن اینا در پیش ما کشودن. وقتی که اومدین در حقیقت در اینجا گشتم این خیلی چیزایی که هست بزیکویی شما میبینید اینجا کاغ گذاشته است. همه ای چه بگم شما را فهمونم از همین سنگایی که هست اینجا استفاده بردگی همه زیبایی را ساخته. ببینیم دوستانی ما стули که شما دیدین ایو دست قد کرده شدگن و خیلی هم شروع کردگن. اینا حسابی باران دارن ولی محکمن. ما فقط یک تشک شدیم. بیسیدکای کوچگی هم هست در کوچه موندگی در اطراف این بیسیدکایی که درونی هستن در حالت بارون برف بو هسته بیسیدکایی که در وقت افتوری در نشسته و دایره تماشا میکنیم. برادرو این بیسیدکایی که من شما در گفتم اینجا نشسته و طرف دایره این طرف چل دختران تماشا کرده میشینین دوستانی من. این برادرو حرکت دیومش هم کشوده کردیم. این ستول که جای نشست هستن در اینجا باغ میشه. از اون طرف هم میبینیم حوض مویی هم میشه در اینجا یا نه؟ حوض مویی آنمو حوض مویی همونجا میشه. عزیز در اینجا حوض مویی میکنن که شما میتونید از این حوض استفاده برین. در حالت اومده شما موهی خری یک حوض کنه که موهی از همینجا ختون موی میقپین میتین میکشن تیار میکنن و اون بیسیدکاتون هم میارن میشینین میخین. این درگی друзья каменный стол میگن اینا. این در چیل دخترام بیون بیسیدکا یک تاش در اون طرف یک تا دیگه‌اش از این طرف. انا بیسیدکایی که برای موهی خری شما حوض اینا برادرو حوض موهی و بیسیدکایی که بگیم با دست ساخته شده است. اینجا میتونه علو کنین دوستانی من در گیردی علو نشسته موهی را با دست ختم کرده میده خودا بشنیم. ولی اطراف با پورگی تعمیر کرده نشده است. به همین خاطر دوستانی عزیز چقدر که شده است ما با شما با پورگی نشون داده ایستادیم. دوستان عزیز این نوع رو وقتی تماشا میکنیم با دیگران هم فرستونید تا که اونها با خبر شوند از چیل دختران. من میدونم که در کینوی سورا و رستم همین جا نوار برداری کرده شده است اما دیگران نمیدونن که این خیلی جای زیبا در کجا است. بگین که در شهر کولوب شهر مومنوباد میره قشلاق چیل دختران این همیجا میشد که بگاهی این فانتن از روز سحر تا بگاه آب رفته میشد. باز من آب با اون طرف از طرف جوری میشد. من ببینم با روشنی میشه. این چه خیلی زیبا با دست ساخته شده است. این جایی که شما دیده ایستاده اینجا جای پخت و پز است. خیلی که گفتم که من تنور است دیگدون است تپسون است. وقتی که ژلن ختون است که موی را بقاپیم خونم پزیم پجاست پختم گیرین هم که شما را جنگ نمیکنن. با پلوسی میتونین که از دایره استفاده برین. من دایره دیده ایستاده تماشا میکنه از دایره هم میتونین استفاده برین. ختون رفتم. این هم بیسیدکایی که نزد حوض موهی داره دوستانی من. انا اطراف برادران عزیز اطرافش با پورگی بود. ببینید که من استول هایی که داشتم از سنگ تیار کرده شده است. همین تریتوریا تنها برای یک مهمانخانه است.
вақте шумо омаден комната гирифтен як ҳуҷра интихоб карден аз ҳамин ҳамаи ҷо истифода бурда метонем бе ташвиш ҳамчун як санаторияи калон аст яки меҳмонхона ҷои дӯстони азиз ба анҷом мераса намури мо аз меҳмонхонаи шаҳри Моминобод. ана акнун мегузарем ба қисми чилдухтарон ва атрофи ҳамин меҳмонхона. худо нигоҳбон тамоша то боздид мо бо шумо ҳастем. фаромӯш накунед вақте тамошо кардем мард бошед ба дигаро фиристонед. ба вертолет самолёт инҷа ҷои вертолет самолёт шиниам дора ин авардаро инҷа сар мешавад ина дарозашта дуромадем о беседка ки десен анамҷа мерем дарини ҳамин чилдухтарон ба пурагӣ асфал карда шудааст раш бе ташвиш аст. رسیدیم دوستان عزیز اونم بالا میبریم دوست هست برای نشستن در این بیسیدکه و اطراف تماشا کردن. ما با این بیسیدکه با همین نیوا همین بیسیدکه اومدیم میبینیم اویلوی سمینیم اما دادم بیسیدگی بازی بالا میبریم. ریمون رفته ایستاده است دوستانی من در اینجا ریمون رفته ایستاده است аммо сериалмон дар омада бо тамошо мекунем атрофа шумода нишон медиҳем бародарни азиз ки вақте ки шумо омадем аз ин ҷойҳо албатта истифода баред. ина чилдухтарон ина мира мегӯянд чилдухтарон бародарни азиз бои тараф аста на бародаро аз атрофи бисидка хеле ҷо ҳаст барои ба пурагӣ тамошо кардани чилдухтарон ба ҳамин ҷо биёед. аз ин ҷо бо болотарам ҷо ҳаст. ана чилдухтарон ина бародаро ин кӯҳи чилдухтарон аст тамошо кунед аз ин ҷо тамоми атрофа ба пурагӣ мебинед. бародарони азиз бояд аз ширсам гиранд ин атрофа ба пурагӣ навор мекунем тамошо кунем бародаро аз ин ҷо куҷоро тамошо карда мешавад. не дарахт сари раҳ моро мегирад камтарак боз мегзарем ба дигар тараф. ина агар шумо чилдухтарон тамошо биёед ин бари боло бироем бе ташвиш ба ҳазур метавонед тамошо кунед. бо метавонед ки фуроен ва хе поён қатӣ гузарен ҳамон чилдухтарон равед болои чилдухтарон кӯи чилдухтарон метавонед ки бироем бо ҷора ба фураг махқул шед. мо асад усамела зиндагони мекунем мо гум шудем акмо рафтем амасҷирора ҳама ҷора дидем гум шудем ай чилдухтарон биромадем хонамуро то уҷадай хонамон то уҷада. ина бародарони азиз атрофа ба пурагӣ тамошо кунед. ана ҷои истироҳаташ ҷо бода ҳавош беҳад маъқул шид ки ҷо барфа ина ҷа аллакай шамол нест на шамола на чи бода ҳаво хуб аст. ина бародарон ина тарафи беседка медурем дароза доранд. дароза бо хеле ҷои фасон кардагӣ шуда. ана ин чизое ки шумо дидаистем ҳама иҷо дар ҷа гузошта мешавад. гулдонҳо ҳамин рафта шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президент ҷон бародарон медонем қати абдусабурем тамошо чилдухтарон ҷа ҳисоби ҳамин баландиш ба фикрам чия хунук нест. ободӣ ватана дидем бародаро ба чашми хитон гостинисаи 4-5 шона 2 шона беседкае ки дар 1 километр дар баландӣ сохта шудааст. аз шишаҳое ки 10-15 сантиметр ғалс аст аҳну шишаҳо истифода бурдан барои тиреза намудани ҳамин беседкаҳо ки долга служит кунанд. ин атрофша
ва пурраги бинем. Касе ва буда боле дарахт хона мекунам барои шумо. Кум қишлоқ бошае. Чилдихтарона қишлоқоша, а? Ина роҳ шумо, айни роҳ. Ина бо. Роҳшон асфалт кардаги. Омадем фигри шикам акин хатун ягон чи биёрин. Туалет ҳам дора. Че бачам? Дурим сахте. Мура бидрудумаш. Ин буд атрофи Чилдихтарон. Шаҳри Муъминобод. Чиқаре ки мо то андозае тавонистем барои шумо навбардорӣ кардем. Мо дар солҳои оянда ба дастгири шумо ки лайка ба шода заден боз омада ба пуррагӣ дар ҳолате ки ба пуррагӣ таъмин мешавад навор мекунем шумо да мепартоем иншоалло насиб. Ина ҷипи мо Наханаи аспои сонги мебудам айкали. сувор мешидем а?